Kuitu paalatun dehab bab di buku si bagi kitab tauhid. Ini apa ini bab ma ja'a fi tanjim. Bab ma ja'a fi tanjim itu ke si Nabi pasalan ini pagpayam si data langit pagpayam painte may bituhon us pag istidlal kinang mo paintein dalil si me ini umatag na bulan niya yin painte mawdu dars itu. Qala al-Bukhari fi sahih qala Qatada خلق الله هذه النجوم لثلاث جعلها زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به انتهى. Riwayat Imam Tayyib ini Al-Bukhari rahimahullah si kitab ni Sahih Al-Jami' aman Qatada magpain ko Qatada pa in Bukhari khalaq Allah hadhihi an-nujum li thalath pinapanjari Allah subhanahu wa ta'ala yene bidun ininin si telu parakala si atas telu parakala atau sabab telu parakala ja'ala zinatan lis-sama' tagna hinang Allah subhanahu wa ta'ala pangari-ngari si langit ini mebituuni si kadue rujuman li syayatin hinang Allah subhanahu wa ta'ala panibang hinang tatibag Allah subhanahu wa ta'ala si syaitan pegor tedote si painte terus te dumhelu may syaitan yung pakali-kali pi pertalagan kiyon pakali-kali khabar pakali-kali story us dineluan rin malaikat pangkat terus di bulak dunya us penmiahin maka hati ilmu ghaib ini me kuhan ini memang sasihir painte mo kontak ko syaitan li nain painte panginangan Allah subhanahu wa ta'ala nujum mibituuni luksi katelu alamatin yuhtada biha hina Allah subhanahu wa ta'ala alamat ni alamat painte hinang tanda yuhtada biha pa mayamante pa gedwate painte direction bang itak si paling mengitak silangani mengitak dia utin iba itu penghinaan Allah subhanahu wa ta'ala bituuni ko ini riwayat Bukhari an Qatada faman ta'awala fiha ghayra dhalik akhta na sini ngedo pangaji aman ilmu aman mebituun li sadia man teluta sabut temiaan painte ngedo ifaidah sadia man telunyaan akhta salah ya wa adha nasibah duk pinakaatan mo ini bahagi siya ini bahagi siya pinakaatan tapakaat nili ini pa hindi dekat ini alaman bagi Allah subhanahu wa ta'ala sinaraw ini gaya ini nak pa hindi magdalil-dalil di gaya nak payam-payam si may bituuli na apabila nakuha manusia musal painte may kabitun-bitunan li pagdalil di sini ini yang mata kata buahnya na iili painte lugi wa takallafa ma la ilma lahu bi duk pinagtuyuan ini pinaglugtuan hinati kita kulit na atau kita guys ni nanti iba inte sa katalan
وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه ذكره حرب عنه. Duk Qatadah gebe baya kinabuncihan ko ini pa ngaji atau penghati ini manazilul qamar. Ini dan manazilul qamar ini labian pa inte bulan ini aku dan bulan kita bawaan nih semian pengilmuan ini apa ini apa tarikan sih kawan-kawan tahu ini apa ini asal labian nih us ien me si dua ini no salah deh si pagdal si me parkal umat kada pulang walam yurakhis Ibnu Uyainah fi Ibnu Uyainah asal dinar me salam dinar me Ibnu Uyainah pente menghadi manazil ذكره حرب عنهما إيه بنت رواية si Harb أمبر بيت قتادة دكمان ابن عيينة ورخص في المنازل أحمد وإسحاق دوك يوم أحمد سب أحمد بن حنبل دوك si إسحاق قبل ini asal nih karena saat ini pak ngahati ilmu manazil pak ini ilmu manazil kamar gani asal nih. Nah, Bang Paiman debu itu, si Kalan debu itu mau mengetahui. Duk saya bisa minaksud dari saya pergi gajah asal kinar tantu yang mengingihin, kita bucihan yang mengingihin, ram yang mengingihin dari dia. Magdalam buat apa itu? Mereka ulamaan lagi, mana bisa ulamaan lagi, bukan imam lagi. Apa itu? Bunsi sih. Ia nama kosal, kok payah orang talang itu ilmu ia kosal si persihir. Osalmu supaya dia semua samian nih baite gigi sinara dupang osalmu si pepeme bulan aja pepeme di gak ada sana dia atau kan osalmu pepayam siapa mah datame tahi kio kita Tuhan kue pinangajian kue tatahi nggak ada sana ini penting supaya mengharami dia menjadi pinangajian ini apa ini bangga minana samian si mulanian si elomian samian mau tak sakit kawin sein harnun sein mau tak sakit kawin sein pengadatan mag ke pinain magkaryahan kau samian maksi bulan mian saya na iyan bainte gi jenari iyan mahram ni wa Nabi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathatun la yadkhuluna al-jannah mudminul khamr wa musaddiqun bis-sihr wa qati'ur rahim. Baina Nabi Musa radhiyallahu anhu magpain Rasul sallallahu alaihi wasallam thalathatun ni atellu di makaasik surga mudminul khamar ini basar mag inum tuba ari ko inum tuba yin baite si kaisa si kadua musaddiqun bisihir kahagad si sihir kahagad si sihir dumay mana kahagad nila sihir kahagad way umatak sihir way to sihir porque yan sampai 20 sa munti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to sihir asal to sihir ni umatak suwe mana musaddiq li bang hadine bang paite usal ne bang iye magpasihir magpatawag si may sihir si may paite magsasahir nay yan ake mun matuk narang magpatawag mugusal sihir lamun nila isin bang ikahagan o isa sihirin luas man kudrat idarat Allah subhanahu wa ta'ala nay paite
maksud usaha misir. Sikatnya lu qati' rahim. Ini amikat kesilasa. Rawahu Ahmad wa Ibn Hibban fi sahih. Ira wa inte موضوع تسي لو التوحيد